Ner malaka nyam ka nas diala kon tin barwany lingwasama ka no online TV channel ban ti diala kon lat ka rodin rewi ka so Sudan bana kaling bana jon shalat gwasame honorable port council bana jelin kel ka do badan in shalat keje te ka tongwa long di charen latun wala rewi ka so Sudan Eh, men kul gwalung ko baling balam dan shalat port council ko pot kang cha nang wal lo kan wal kan ne dial kon tin te kel ka dak ma char kel do no te ka jo ma ko lat machine te wan che ka ge ka ta da na che lat ke je ko che lat no kan cha ka chen ge ga long ku me kir me ya dit ke xiang mun chro de lut ka xiang mo che nyu da no en target ne ko don kwa target kwa target ne nuore ki ram lan nuor point e target ka jang ton content lokana kitin yan ka kuma South Sudan agenda na bukon ngwasa me ka lo da ki dob dan de kon linga je ko jen a very important message me de kon dial ro dan palpin ka lengda men ban lingwasa me bala jarwaja dan sha lingwasa ma an wale re lok re wi ka South Sudan te jojo no support kan ke chung niam nenten kon te lat ka luk gwada dan che chung tin je te ka rwanda sha la da pot kan ka rwanda to shi wina se ka ge no chana man yam chana jaling wasme pot kang shol jene senior politician ka South Sudan ram kel midit ka kuma SPL mayo la SPL mayo political movement marwai ka first by president Dr. Riek Machar non ka korun wan ci kon ngaje no tina kor ka jang ki kuma South Sudan ci da kare gwami mo kwan wer ka kwa ga targetin kir me yadi no kan jang ken ko ken kon charin mat kel kan wer ken no mo mit tetin ka jan kore jwaga me chiro la lat ka jan won ken dang ro jan dang ro di che jojo no chi pen sal ke me yari ken ten kon charan mat kel no chi kan gs pela yo ken wer kon te ka pela yo chi kan ka chi kan dag mu chari kan ka ka chi ka pot kan kan dang bakale ko ken madin el ka kan dang badak no no an pot kan gwasa me ka jo dan chalat cha ro jalung ka tin jer kon chalat ka en wala che dunen dial che widen che ga long pot ka ngai kon dia le yen dan yan ka ke jari ke dan chito kana sir me cha wi yara du cha jadak nor wai ami chwala de no shi kan nor wai ami shi kan ko mo ke yo ko ba ko mo ba jeter no mo che dik tun wana ken che kan no long shirman ti kon ngaji no cha ne dia cha chu ka kuma SSP dia ba kan ko nyen ke nor wai ami cha ga yu dak chalo den che chu wan kuma SPL ya yu ko kan wari kajan special code session chala re wiki juba pot kang chol chala do nene jaram ne ma chalu by the way jen the first accused person me chi testify publicly ke nyam ne na dial no jen charoj chi pot kang chol chala do kene e jene cha ka humiliate ke cha ga chen je ga long gwala tikare tijen no pin ne intin chal ke national security service la jangton content la national security service ke de ni kola na no jen che jilok ye jogo no nen jen te ke de ni ti shike kwet no ka jen cha ga chen je ga lon kan de ni jando to ne che pot kang chela do nen jen security officer chol ke ne yo ko kon jok re ti jen no chela do nen te ke officer ke de kel mikiriet che jagor ka tugara bi che gor point tor bi len wona nang ne jok gwa lok jok dang baro no che gor wona bring the seven dog jen do bra cha gor ka men cha gor ka ngade men cha gor ka tur bi lan la nu ka gwa lok cha gor jok dang baro no jok dang baro no chela da joj jene ken dang baro che ngai kon ken dang baro ken kon cha yen ka national security service ramen badak dina dak ma charmen cha yen dor la kula no ngani je kan la no ke la ga nang ka torbiyeli gol cha ga nang ka jen torbile kelmone gwaza mo me cha ka nang ne che joje no chi pot kan gwaza dan ro je tin ne kon to ka ko ni de kon to lat ka luk no chela do ne she kan na me kan lat former director general la ran national security service no man cha gor gwada mo ami je ga lung wa cha committee cha ga kwan ko de ne tin kontin gwar ka mi ga no mo jog dang baro nang ne jog dang baro no de ka ti ka man la lut kana no na me chine tin wan che ga ja lunga ko drum man wala ka man da na chalat ko michel kana da no ka jog be je no
ne to motila tin kwalo lung ko walo cholo juk ko kan ware kan yo kan ne to no de na chen je bo chi tel manang ten ma mi kep kan ade kan kep de kan geyen shi kan ade cholo juk which mean that you the one case me che ji na la ne tin kon tin na pin jen chi la ne kon la jitar shi mangai kon ba no ka jitar no ci judge ci la do ne la judge Ramadan la judge Jimmy Sala la deng ci respond ka jen kwimi shi kana mo no ci la do no ering mi me jen ci cha la no wal ne ka do be dan ci do to ko je jen de je shur le ya ka de je la do mi shi kana mon so gui kon no chang mi she la den wuri shal ka me Jimmy Sala la deng no shi kana ngaj mi shi kana mo tele ruling mi shi kana latin just chicken pen we but don't be can realika ka man dana chala de kan jang to tin chona we ka ju no so mi chicken me chala surprise ki china ga ka je lungu manana chala te natin control national security service no mi china me beja ai logo mo china right tin ka ta dan en cha pot kang cha je goen ka je ka kwi telephone ka de pot kang chala do telephone de jani cha kep ko bom ka jani cha chen je ga lung cho password chu to no jani ga tin ko ne cha la re tin cha la re je ne ko la ran forensic expert jani tan dien ko cha la te ka ti cha de le ko la recover ke chi pot kang la ro tan dien pain ken ko cha ka kan password chi kan dong ga tur no upload ka chu kan ga chu de le ba ko lo wa ka je no chala na me shi to ka jani me political motivated tin cha la da kan ida to kani jani na me let kan ngai kan and allow mean that whatever they do tell the talk muterede yan ka GSPLIO lora banko kan nuwer kan no tika kai ter ka kuma SPLIO jana me political motivated ka kujemo no te ga dan charge ka telephone jana ka jana tele nuwer why am teacher ne ka sponsor ka tele de ne SPLIO ti chu korba so ka tele ne commander ne mo yuto wa kor wa jeter jana tele ne tele mobilization mi ne lat angwazo mo shi pot kang chenetin bumnu ken ka kim yadi cheka gwany kene de totin cha gwany gwada me tiben jamen bol mel teten martini le lumoro teten tolton balok teten michael makwil teten pol nang ma jog teten kene de ti wa kene de kontin jako kur ka nasir ko betit kene de kontin chi plan bu kana bu ken go krenial kene de chi plan bu kana bu ken kanak ci pot kang la do mete kering mi ci tuok ba wona ko na ka general majudak which mean that tenere te take tetten teji taken quart in take tetten Benjamin Bolmel Martini Lalmore te tetten kate Michael McQueen te tetten ba kay Cholton ba lok no kay Paul nang yala do ne diarati akane to content jaga kurko be dit kana sir ka kane to kon jako bi liaba to gon bi mi ka kuje mo chene ri chirti chaka gwany en pot kang mnyudo ci case chala ka jantama ko ba kandi titini tla senior political leader ne ba ka dil o gwanken ko ba ko ti ko mi chak ji gwany la janu ga la ja chwal ka biben na bibro ja joy nyamnat ba men la rik ba ku bro bi defend la jin ko ne ga gwada dan me ci korje to ga je ne dial kan ngade no ci ponde en kane kirm ya di tene cha do rodi ya ka lo bi kana bi kan kanak jet ko shi gare nal kan ya ka ka je ko ya ka bonu bi kana bi kan go to konti kan territory ni ken bi kan ka attack chire me cha la lu moro no ne ba kan kanti ni watin chal ke hostile kanti ba ka dil mak ke ba ka dil dwan mai ke ba ka buk karen ya le chire me chi kan lat ne mene ci pot kang la do ne me political motivated ko kuje mo ne de yen ke de kef de la kan kwarton la kwar jan to ko ken de content ja kur ko bidit kan nasir jene ko ne de content la GSPL ayo kon la no de mal de ne no le ne na mal tele kor mo go ne ka ci ne ne til ko de mal der tel no ne de content kel ke kirmi ya de ken de content lo ka o de mal mo der ben ngwazo mo macharo de shaling chini ri kwan chika gajalun ko changa jo kan senior political leader diti kan la ri ko ne rewi ka South Sudan kan tin kon tin to ko kor ka kan ri kon jak Sudan ko be jak dum me dan me kan fo zeno ba na ba ko display nan kan de ni tele kor mu de to kan nan ke de jo ne ka juba kan nasir wo gon de ale ko ken ko kuji moni amtine de blame da la kan ton kan kwarta tin chalat
honorable podcast ka kwiji moni tilin kon ka ti katin kon inshallah podcast ka kwi ko jajoje no ne kon tikitit kalya en tuogre which ka South Sudan tikitin especially Michael McQuillis and Dr. Benjamin Bolmele cha yenon ka Paul nan ka Cholton Balo ne diality can part of ne kon te non ka kor which winning so na me mi chalat ka jandan le roda an baranyo je kan na le rodien betemal